Enti 0302211701 Fre na watwe mu nkoma ye de yisi manso twen ene mpo mpotamu titru ebia na ha obi ho fato bedwasre de nempenifo adwene emra so e wo bedwam edwumadi so enne anope na fe yenso yeni eho enkomo the CEO Edema Nick group of companies confidence abiam Nick Hotel Nick TC Scan and afi Ghana Links Penny Kofi ye chiapa Lookman good morning akra nana mache majoso nana no ma de shen kantin kam yehu nana ya brefo na te sei na me sha me papa ye nsutafo ye didi me ya na mampofo hoto wo bo etina ye bibia wo ne de patwa Matias nana ya brefo apia said won ka bibia nti o se kire obi ba kuma se ha da bi o mama ba Exactly, John. Bibi sa na metete na mi busa sa nka bibi sa apia o. Lookman. Lookman. Hey, where people Lookman. Some there for me. Say jam on to aso ana. Oh, that what would that be? Why that one? Nana untimi nkan. Let me say Kumasi phone nim kra wo MPP ni una wo publish here. Etu akira jam be Kumasi. Nyakopon sha jam da wase why? To aso. Oh my you cry. You see what I'm saying? Almost time on so then. Why famina to the patent kon mesrel famina to the patent. Dabi say bedwam so de wo na obetire say jam ebe Kumasi. Eti na ko sha look man me da wase anope ma memfa ofre foforo na ye de no ento aso. Adia look man pe wo kuno. Mama ma bofo de why osra mo. Prince good morning. Wo mo ne ka say to say I want no. Good morning. Prince. Also brother I am Wonu na betimi aka chen say wonu wada so wada nim kakra. Sakraya bam. Oh lan me hwe no wada na nado picture. Wada na nado picture to the profile picture. Prince what sounds me na me ka kira what me hu woni profile picture. Yey. And I have for the we na no. Nyeni. Hey the change is coming. Change is coming Nana. Na say na ya brief no no angata woni me say ekomoya. Me dem nim de okeke. Na ne na beba wo ho. Oh, na say the Ghana for nyina esu ni dey. Say the ede na say Saheba. The Ghana for nyina esu na mesu me su bia say Saheba. Ana me boa. Principal animu nso man fi no. Me chaso. Na dey make an say nyame ya duma. Na Akufo-Addo obeba kurum ha Sunday na Akufo-Addo obeba kurum ha na Cote d'Ivoire for Ghana for mo Cote d'Ivoire no o ma ye prepare so ma be share na Akufo-Addo kurum ha libo kurum ha sei na ya brefo yi MZ ye ko so o ma me no ye say ye nyina ye dua no tum ma me share loto sei o ma ne be butu a efiru no o mo modene say Ghana ha no obe ma sumji aye adwuma because say be brother say ye ti wa no ye ni na dia ko ndi e tan kwa because say wo he o man mu aye na e ti o man ye nyim say o man na ngata no asumji o mu dada say asumji be mu a electoral commission afalija atira Ghana obu edi club ye nyina ya tena asumji mu sa na ba ne say ase be ase no ma bi e say the chia e ko chia eti message na me shalo to say o mo mo de ya da wase afarija nkro ya na mukeka bi tire no ye no ne afarija internet penifo say eda aponkyere ni bewuo no eni ebehu ne tenten George wa na pa mi kire wa Edu good morning. Good morning nana Aponu mu te say krom ha ya me na Adom ke say be kwa na mbutu we de ma menchia na bo kwa chia ka ma si central for the to aba ma na fi ambo o chena so eja NDC for enya yi kese o man so ma fi ya ka kokko ya yi be na ya na Ghana for ye due bododo nana we ba mempe we be dia be ya na wasemka dia be ya na wasemka oh mumye mama me no kwan no nye na djuma because mama kudura de ye djuma no se nyina nya gidie pe na ti a se yanti bibi boni bia nde be bia mbisiem no all right yeah that's Francis Polycarp Tawia wo UCC wo say Adom TV too much
Yeda say 2 p.m. Asante Bampo youth organizer wo de no wa mentumi nkan na se nyina ne se nyame adoma wo tena omo ye health work ye Mampontain youth wing no that Alex Munafi honorable Kojo Aboasu Mohammed ye MC omo ye health work Mampontain mabunu ni nyina wo tena mo support NCP for so wo ye Ivory Coast so omo ye fundraising the aboa na mama fa Ashaven emfa no ewie Ashaven sunyanfo ho ye de oh nyame adomo mi na so basu na me basu nwan qualiza ni nwa bulai na ba ni qualiza ne bra fo meju fe so wa ya ti arejam na rejam minister wo ha Eriko Poku ti a no benya ba bia ma wa da wo ya se o ni abulai na rejam minister with the swag dada one me tie o pa thank you kwamba nyimi wa uzana ubisa lukuma se mi se je mtu aso ntimi nka sa tereje ho ndo ya ma we mpuntu juma papa o ya unsa kuko ko votari jo se jo mama mpuntu juma oba obeto aso na mi Ghana ko no obi bia se obi onu ye mpuntu juma obi ti oba obeto aso ni obi onu onye hwe na le tata ni papa no ye mane nto aso ene ni wo kasai oba puna afọ mpuntu juma papa ye to apete sanra o kai se oko bie digital evaluation center be fa bebre ene papa ya da Roma nursing training ahodo wasi polyclinic ahodo wasi keep compound let this hospital san no ma nyina be fa juma efu Tasha you good ya watching what du jama obia temu ko mase obo na nia no wunu ya da sidi nyina o green book no mti momfa ma omo ebeto aba no so hu na omo hwe mo hwe se ombegya tumu a omo ato aba no Ashaven Yankopon insha ha na